akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii hordoftoota fi daawwattoota maatii superstar taatan hundumti keessan kabajaan kan koo kan jaalalaa qilleensarraan isin haa qaqqabu. Arraan tana qophii addaa iccitii masaraa mootummaa keessaa dhoksaan waraabamee kan bahe kan isin biraan gahu ta'a. Iccitiin kun kan miliqee bahe sagalee muummicha ministeeraa osoo inni hin beekinitti kan waraabamee nu qaqqabeedha. Iccitiin kun wantoota addaa waan hin yaadamne dhoksaadhaan kan wal mari'atan isaan jalaa hatamee kan baheedha. Sagalee iccitii wajjin turtii gaarii isiniin ja'a. Haasawaa muummichi ministeeraa Abiy Ahmed isin dhaggeeffachiisuuf adeemna. Dhiyeenya kana bifa hin aadeeffatamneen walgahii ariifachiisaa biltsiginnaan waamee ture. Waamichi kunis muummicha ministeera Abiy Ahmeditiin kallattiidhaan walgahiin kun kan waamame. Walgahii kanarrattis mootummaan PP koreen hojii raawwachiiftuu ni jiru. Walgahii kanas uummataaf ta'e miidiyaaleen akka irratti hin hirmaanne taasifamee jira. Haasawaa hin eegamneef nama taasisu yookiis immoo shira daba uummata Oromoo irratti taasifamuuf adeemu kan dubbatan kiiloo 4 seenuutiin sagalee kana argachuu dandeenyeerra. Sagalee kanas bifa kanaan simbiraan kan geenyu ta'a. በዚህ ምርጫ በእኛ በኩል በተወሰነ ደረጃ ብልሽት ላይ ነው ጥረት ይደረጋል። እንደምታውቁት ምርጫውን ቢዛዝ ፍላጎት ነበር ማንኛውም ፓርቲ ውስጥና ነበር በብዙ ምክንያት በጥቅሉ ኮሮና ቫይረስ አኖሮ እና ምርጫ ሊደረግ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ያስፈልጋል። አሁን ደግሞ ምርጫው አለመደረጉ መልሶ ከነበረ ሁኔታ የዘቀጠ ነገር እንዳይፈጠር ምርጫ እንዳማራጭ ይወስዳል። እንደምታውቁት ፖለቲከኛ የሚባለው ኃይል አክቲቪስትን ጨምሮ ስልጣን ለመያዝ ነው የሚሰራው። ስለዚህ የኛ ካድሬዎች ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ትናንሽ የሚባል ስህተት ትናንሽ የሚባል ጥፋት በየዕለት ገምግመን ማረም መቻላለን። አንድ ፋውል አደገኛ ነው። የሚያስፈራኝ ጉዳይ በዚህ ምርጫ ስልጣን ለመያዝ የሚፎካከሩ ፖለቲካ ሰዎች፣ ፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ሚዲያዎች ከምትገምቱት በላይ ብዙ ኃይሎች ከጥሩም ተልቆማል። እስከሚቀጥሉ 14 ድረስ ማንም ሰው መንግስት መሆን አይችልም። እሞታለሁ እንጂ ስልጣን አልሰጥም። ለዚህ የተዘጋጀው ግብረ ኃይል ስራውን ጀምሯል። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ግጭት፣ ደም መፋሰስ ይፈጠራል። ነገር ግን ከወዲሁ እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ምንም ጥርጣሬ ሚስጥር የለውም፣ ምርጫውን አሸንፈናል። በቀላሉ ማሸነፍ በተቻለ መጠን ምርጫውን አጨናቅፈን የሚፎካከሩ ኃይሎች ተስፋ እንዲቆርጡ ማድረግ ትልቅ ኃላፊነት አለብን። ካለፍንባቸው ፈተናዎች አንጻር የማሳካት ብዙ ከባድ ነው። ይህ ብቸኛውን መንገድ እንዳይበላሽ ድርብ ኃላፊነት ወስደን ብናሳካው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። dhaggeeffatootaa fi hordoftoota keenyaa akkuma olitti sin dhageessisne yaadota shiraan filannoo dorgomtoota dadhabsiisuun filannoo kana mo'anneerraa aangoo kootti kan dhufan fagoos dhiyoos ni jiru. Haa ta'u garuu amma waggoota 10tti nan du'a malee qaamni kamillee aangoo kana fudhachuu hin danda'u. Aangoo koo dhaabsisuu yookiin narraa fudhachuu kan yaaluuf humnoota kana dhaabsisuuf gareen koo qophaa'ee hojiisaa erga eegalee bubbuleera. Kanaafuu dhumiinsa dhiiga dhangala'uutu uumama. Muummicha ministeeraa Abiy Ahmed hordoftoota keelloo miidiyaa dhimma kanarrattis hayyoota Oromoo rogeeyyii miidiyaa garaagaraa haasofsiisnee bifa dookumentariitiin kan simbiraan geenyu ta'a. በዚህ ምርጫ በእኛ በኩል በተወሰነ ደረጃ ብልሽት ላይ ነው ጥረት ይደረጋል። እንደምታውቁት ምርጫውን ቢዛዝ ፍላጎት ነበር ማንኛውም ፓርቲ ውስጥና ነበር በብዙ ምክንያት በጥቅሉ ኮሮና ቫይረስ አኖሮ እና ምርጫ ሊደረግ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ያስፈልጋል። አሁን ደግሞ ምርጫው አለመደረጉ መልሶ ከነበረ ሁኔታ የዘቀጠ ነገር እንዳይፈጠር ምርጫ እንዳማራጭ ይወስዳል። እንደምታውቁት ፖለቲከኛ የሚባለው ኃይል አክቲቪስትን ጨምሮ ስልጣን ለመያዝ ነው የሚሰራው። ስለዚህ የኛ ካድሬዎች ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ትናንሽ የሚባል ስህተት ትናንሽ የሚባል ጥፋት በየዕለት ገምግመን ማረም መቻላለን። አንድ ፋውል አደገኛ ነው። የሚያስፈራኝ ጉዳይ በዚህ ምርጫ ስልጣን ለመያዝ የሚፎካከሩ ፖለቲካ ሰዎች፣ ፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ሚዲያዎች ከምትገምቱት በላይ ብዙ ኃይሎች ከጥሩም ተልቆማል። እስከሚቀጥሉ 14 ድረስ ማንም ሰው መንግስት መሆን አይችልም። እሞታለሁ እንጂ ስልጣን አልሰጥም።
ለዚህ የተዘጋጀው ግብረ ኃይል ስራውን ጀምሯል። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ፍጅት፣ ደም መፋሰስ ይፈጠራል። ነገር ግን ከወዲሁ እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ምንም ጥርጣሬ ሚስጥር የለውም፣ ምርጫውን አሸንፈናል። በቀላሉ አሸንፈናል። በተቻለ መጠን ምርጫውን አጨናቅፈን ሊፎካከሩ ኃይሎች ተስፋ እንዲቆርጡ ማድረግ ትልቅ ኃላፊነት አለብን። ካለፍንባቸው ፈተናዎች አንጻር የማሳካት ብዙ ከባድ አይደለም። ይህ ብቸኛውን መንገድ እንዳይበላሽ ድርብ ኃላፊነት ወስደን ብናሳካው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። kabajamtootaa fi daawwattoota keenya sagaleen isaa kana fakkaatti iccitii dhiyoonya kana walgahii ariifachiisaa jedhanii yaamanii ta'aa turan irratti wantoota isaan hin eegamne haala kanaan kan jalaa bahee keelloo miidiyaan qilleensarraa kan oolchitaa nutis karaa keenyaan hanga dandeenyetti qabannee kan isin biraan geenye ta'a. Qophii biraatiin hanga walitti dachaanutti nagaan nuuf turaa deebanaa. Warroottan chaanala keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib godhuudhaan maatii chaanala keenyatti dabalamaan isiniin jaa nagaan naaf turaa.